Nyo kisahnya dan baca dalam karang kana rangkang ngonana asrama dan rangkang ganteng on tampan tari rupawan anu asrama wajah merumpok kadang berjalan malen rangkang pula mana asrama wate kato jamu tasau menyokaji oge paling mata di anu rangkang do babine tabeng mata di keling ba anu asrama tematu kim sebab pendamping di deke mata di anak asrama lupa tatari sobaja islami cadar bamuka di anak rangkang pelemah tampan rida badan putih manggaya wanteng teroyong di anak rangkang Batai gegulam sakin uran pa Deana asrama langsung tegalam dan jatah limang siploh gejabah Ana asrama cukup tatari dilei bibi di anu rangkang basalah jaka mesantoga kika kemong bibi sebab kenang tiang di anu asrama menanci saban de anu rangkang senang depana watego teroyong de jugu pandang setel pakaian ngoncila mata anu asrama menan harapan ngan anu rangkang ingin berjumpa mungkin yo jodoh gebrile Tuhan butuh tujuan merumah tangga mungkin yo jodoh gebrile Tuhan butuh tujuan merumah tangga